Thlalak pangngai ang mai nan langa a phena hian thuru ka om thung a phena thu te hi lungchhiat thlak tak tak te le rap om tak tak te ani hloma chu thlalak le a phena thu om te chu kan ngai thla ho don ani. The sunburst flowers calling on warm days overdue, but Vladimir Komarov hi Soviet astronaut ani a pilot thiam lutuk mi special tak mai ani kumsang kha zakwa somruk pasari khan Soviet spacecraft khovel pona han chuak mishing tel nama saber tura thok chuak tura ti ani hiala athiam em wang po hi ni pakhatang a spacecraft ming hi Soyuz ani a ama a akal chuan engemaw thut thleng thei ani awangin tu ema puitu ama modoni na insia hewang hian backup turin pakhata ma modona a backup atan hian Yuri Gagarin an rota Yuri hi Komarov best friend hi ani nge Soviet Union te tan hian he a thlo chhuana tur hi thilpui mo em mai ani a politics lama po thilpui mo takani a Komarov tan po turna pressure sang em a hlo tling taka han thlo chhuwa an phut tlatani Komarov le backup tur Yuri Gagarin te po hina satakin an thoka anazira an practice mase a mishing ti ai ma chuan a khola boina om zok tlat Gagarin le engineer dang engemaw zat te chuan Soyuz hi an han en dika a khola dik zan lo mun zani pathum laya hian dik chia lawan muta hewang hian an mission chu ti tlayan du veka mase an du na hi nolani kan soitu angin politics lam takin hean jin chhuana tur hi apoimo tak zeta Soviet Union te khan ti khotlayan rem ti don lo na sa an astronaut te hi an ri stop don Komarov hian heng thil te hi alo shia a an khola hian mun zani chuanga thil dik lawa om ti an mu te chu alo sheveka aril ruan na hle a athingei don ti a in shia KBG agent te hna po athingei don ti chu shila KBG agent te chuan ani chan tinge I hnial mai lo an lo ti chuan ka thian thaber hi an kaltir don tho athingei don si a chuwang chuan backup te lavin keima in ka kal don ani atia Gagarin poina thian pa ai kal chu du ve tho Komarov chu angen na sa a mase Komarov hian arem ti theilo hemison an pek ber hi keima hi kani atiklat ti chuan Komarov hi alunga ya athinarim boka atum chu anget em bok he thil hi soita a hemisona hian kathiani chuan min voi huna karuang hi chin ka du lawani atia achan chu khovela aron let le chuan a spaceship kha achia te na ani dona Soviet leader te chu an thil ti hi mu tir nge ya du wangani a thlo chhuani anita Soyuz sa chuan a chuanga a thloka boina chu atok ngalani der leilam ne no inbiak po har hle a awm na po thunun har khopi na vira Soviet leader te pon a thalo hle tia chia chuan khovela ron let le mai turin an ti ta hiala darkar nga chung chu khovel pona hian Komarov hian khovela ron lu le tumina beya mase khang a khola boina tam takawang khan he a spaceship hi a thok lo tlat voisom pariat lai khovela hian ron lu atuma a theilo chuan heng hun lai vel hian American intelligence te chuan an in biak vel na hian lo recorda Soviet leader te nen Komarov hian in bia a leader te po hian poyan ti zia le anin thiam lo zia chu trap lo chawin an soya hero ani tur thu te an shila Komarov nupui an biak tir boka anupui an vokawa Komarov chuan a fa ti a en kol dan tur te a shila ro te thlengin a soita a Komarov hi chu a thalutuk apa ngai vek a hrisel tha a chuan na zo kha ani thalo chu thunu nungte soyangai tak midang po khan an shevek an in bezawa ti chuan a voisom pakwa na tan Komarov chuan khovela lu tum le ta a khovela ron lu theya makan ti le a mase a chuan te parachute an ti mai chu a cheta a chiat ma hian a thi dona o hi record rengani a Soviet Union leader te chu an chia lo hiala ti chuan April ni somni pali jingdar sari vela chuan Komarov a chuan na chuan khovel aron dikta a ron tlatha a omna capsule an hon chuan akang hlum ti chu hai rual ani lo ataksa chu adum hlom luk maya alandan ruang ama po mishing ani na chu abau vek
Komarov kha na ruang kha chin lova hun adu thu kha zom mangai ta a Soviet leader ten achunga anti kha muti radu wangani a hi Komarov an vuina Thlalak larta em mai chuani a achona spaceship culture to Soviet Union leader ngei te kha abula omte hi an ni nge a arwang in chin lo chu an en me kani Zingdariat le minisomli pakwa vela chuan arukin thil thalawa thleng mek April ni som parukum sang ni som pali ani a South Korea along pakhat chuan Jeju Island apan meka mase long hi asoi zong in om tran tlat mai helonga hian phallo ni mase achung lama hian ru man sak bela phalani lova a hlau oma along atiri beldon awangin mase antana hlok don sia an siam belta ani a April ni som parukani a Jeju Island an pana an long hi a he deuh to chuta longa thokte chuan phur phalchin aya taman han lot le ngala an veng thabok silo burlian tak tak te karte an phurtel box sia an kalta chu tuiluang lian lutuk pumpel tur an hmua an han in hair thut an long po a hele sot hetia a he awang hian burlian tak tak le kar ven lawa anda top te po chu an cheloi loya asir lama chon an phei tan ta a asir zong deuh tho in an long chu omta apil ruriai rei bok longa hian mi zali somsari parukan oma mi zathum somni panga te hi high school zir lai no pangte an ni a school trip akalan ni hetia an om chia hian captain chuan mi zong zong an ma ni ruma om cheu turin a ron ti a thupek dang lo ngai chang le turin a shil boka athu hi an zom veka an ruma cheu anom an long captain thupek ani miawa an zom mai po hi an dem om lo thupek dagan khak le a mase thupek dang an dong har si an long chu asir zong in om ma reng to box si chuak le don ta se a har to don ti chu an she chuak tur chuan sang takan lo na ngai to a mani in thu nei tu te an beve ta hiala thu nei tu te pon engma an lo chelo long captain berkha abuai tlat crew te pon buai thu thluk na an siam mai theilowa hunan pai nem to lutuk khang no panghau kha rang thei ang berin lo chwa tir turani a chutiang ani lo an chi ai zo vek zirlai mi som ni chuangin an ma ni chan him turin thu nei tu te an gol ta an pil mek ti an sia an longa tuyaron lut zel sia atopa chuan captain chuan long ti ruwa chu aron rot ta a mase tuna chuan ruma te tuya tam to lutuka ruma om tura ati no pangte chu ruma an lo om box si an chi aina satamai chuak vek tura thupek chu atlai to lutuk pakhat chuan captain thupek zom lawina lo chuaka long sang lama lo lona a en tha chu no pang tam tak ron lon ve khotlai tum chu a hmu a an ron lon supa mase asira tang tuya ron bo thut an bo ngal vekati a tuilu thiap ti an lu chuan mi tam tak chu an kutalo bung ti an hmua an lona tuina la kan hlawa anin vuan het kha tuya chaksia an kutte lo bung hialani chu investigators ten an han chuya an zir chianga an phone ate chuan Thlalak le video te hmu nuam lo tak tak alo om nuala an room a om reng tura thu an hmu anga an room an lo ngak mek lai te an captain thu chuak muang tak mai an ngak lai te alung chia thlak tak zet an captain khan dar kwali achan ve la long ti ruak turin thuwa pe chau khani a khaminu khan ama kha chualo chuak dai zirlai tam taka noya an la om ani chu longa tangina kalbo dai student tele passenger dang te kha anma ni cheina nu chia chanpui an mamo chanpui tu an husilo passenger mi zali somsari paruka tang khan mi zathum pali an thita hiala mitam tak chuan an long a he zonga aron om vele khan chuak ta vekse tuman anun na an chan an ring lo hiala chua ngala hnekin captain khan an ruma a nga tir wang mai kha ani sia athil ti dan thalo taka wang khan an captain hi dam chung tang tura ti ani ta ni John Edward Robinson hi Cicero Illinois kumsang kachakwa somli pathum December ni somni pasari khana lo pianga apa hi zongol veyania anula historical tukmaya ni bok puithiam ni turin quickly preparatory seminary Chicago a private boys school a aluta mase anung chang thalawa wangin azir zom theita lo kumngami lekani in anu hian ti du da chhautrana avua a tha te awawa
thi se ati thu te lo piang ve lo lo se du thu te in avo vak thina no pangalani a anaw mi pa hi angai na ve em a mase anaw hi natna wangin athi a natna pa ngai wanga thi mani se Robinson hi anu hian athi chana hian a pu tlat anaw thi hi atwar na ve em a chuta anu in anaw thi chana la pu tlat zui Robinson po aron lian ve zela anu hian ati du da na ala ban san lo ni khoshe lo te na siam ta fa hu mai heiwang hian Robinson hian post traumatic stress disorder anei pha a mood fluctuations anti mood ron in thak thut tele ataksa le ril ruwa thil diklo a thleng tam mai heiawang hian mi athat tranta mi pariat atha hi chiang takashiat ani a chui chwa lo a ompo rin ani a kumsang ni atang khan de ruwa lo oma kumsang kha jakwa somriat panga khan meche pakhat Lisa Starshi le afanu thalimi te chu akawa Lisa hi na petur angina insoya a inmu puya note nu Lisa hi athat ta a afanu thalimi hi ho pui le in achung te bula a adopani thua soya Robinson hian a u nau pa a adoptir le a anu hi ama a in that ni in a soya kumsom panga nuwa he thu hi a u nau pa hian a hre chawa he no pangte anu atha sakpo hian kumsom panga nuwa hian thu di ka hre chawani he hi Robinson chuani a kor eng ha note pom hi anu atha sak a u nau pa a adoptir chuani a he thlan lak hian he no tinu hi he mini ma chia hian athatani